دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابندان و چهنا رادیو دنگ گلدن با شیر و 15 مجدار 2025 شمی لبرکسل ساعت 12 لآمده 14 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. که سید رضا و هفره نوی ببیرانین افسروکاتی کنسای ریبر که ده سالوگر ایدام کرنا سید رضا و حوال نوی ده داخویانی یک نویسکی دارای گشتی. ده داخویانی ده وحاد کوتن ده 15 مجدار 1937 ده یک شریبرین برخودانا درس می سید رضا و هفره نوی هاتن داربکرین. ام ده سالوگر داربکرنه ده سید رضا و هفره نوی جارا کدن به حرمت ببیرتینن. ده شخص وانده ام تواهی شهیدن شورش و دموکراسی به حرمت و منتاری ببیرتینن و لبر بیرانی نوان بجنا خود توینن. ام کمکوشی درس میکو یکشی کمکوشین هری هوانه یه دیروکا مروفایی ده شرمزار دکن و کسی انشیان خواجتستانه به حرمت ببیرتینن. ریبر برخودانا درس می سید رضا جبو برسکره که برین آشتیانه و دیالوگ چارسر بکه هول داده برایدارن دولت ره هفدیتنه پیک بینه. جبرویه که دره ده تیگرتن و تی داروکرن. به وی رنگی داروکرنا سید رضا و هفره نوی آمده کاری و آرمانچا دولت راد خبر چوان. دولت بریارا کمکوشی دابو و جبو وی کمکوشی هر جور کمپلو جبو خواهک آرمانچ خست بو دوره. داروکرنا سید رضا و هفره نوی ده انجام کمپلوی که ده پیکاتیه. سید رضا لهمبری کمکوژان سرینه تواندیه و جبو گل کرد میراته که خورد برخودان لپی خوشتیه. لکردستان برخودان گل کرد حالتیجی کمکوژی و قرکرنان بسایا سهرلدان و سکنا سید رضا و شیخ سایدان پیکاتیه. پکه که به تکوشینا 52 سالانا بیناف بر زینیتا این کار و خرکر تک بر و هبونا گل کرد اثبات کر بگمان خود سپیره و میراته دیروکی. امجاره کدن سید رضا و هفرین وی ببیرتینن و لبر بیرانی نوان به حرمت بجنا خود توینن. بگمان بردل و ایشن که گل کردجیانه به انجام نینن. به سرکتنا پیورجوی آشتی و جواکا دموکراتیک را که ریبرا پو پیش خستیه ده پرسکریکا کرد چارسر ببه و ترکیه دموکراتیک ببه. او خواست ایش و بردل ویت دیرو که ده جیه خواه بگره. امیجی برپرسیارین خواه ین لهمبری دیرو که بجیه بینن. مدرنیته کاپیتالیست جواک خستیه و آشته که بر بتونه بونه با دچی. لورا مانیفستو مدرنیته کاپیتالیست اسکرین دولت ترکلنافچه آمد لیجه گندک قلسی بسر مالباتا اون کل دگرتن. به دهان اسکر به هنجت آلمال چک و جبلخانه هنه لگرین پیکانین. تاویل مال زاروک شهبون اسکر به کوچکان لگرین پیکانین. مالبات دیار کرد که اسکران گفل زاروکینوان خورنه و گد هون چکان لکو ودشرین جیوان بیجن. هگر هون نبیجن و امی ببینن و داویا و نباش به. مالبات دیار کرد که به ساعتان اسکران مال تالان کرن لیتشتک ندیتن و مال ترکاندن. پارادیگمای ریبر پو پارادیگمای که آواکره و جنوب چکره. اندام کمیته تفچانده دلیل دلپت تیگلداری مانیفستوی آشتی و جواکا دموکراتیک نرخاندن کرن و گد به وی پارادیگمای مجاره کدن خوزندی کرد. هرچه کاسی لسرفی اساسی هنگاب هاتبن آویتنجی امهیجی لسر کرده بن. مدرنیته کاپیتالیست جواک خستیه و آشته که بر بتونه بونه و دچی. لورا مانیفستو نرخاندن دهندر دا ریک نشاندایی گلکی گرینگ گلکی بواته بون. ادما گهش دستمه ما به جوشک مرزن او گرت دست. ما به جوشک مرزن خواند لستر سکنین نقاش مرشاندن. تیره دکن نه. یعنی
ام وک شاگرد ربراپو که ربرتی ربراپو را ام تفدگرن و تکوشنه دمشنن و پارادیگمای مجارک دخواست زندی کرد زندی حس کرد او جوش هیجان ما هینا جی دوام دکه هرچی قصد که ام لسر من نقاش کربن گاراندن و گاراندن را جه آوا کربه هن گاف دوی ملی دا آفته میشی اما هینا جی لسر کرد بن جبر که تیگه نوه نزیکاتی نوه که ما بگنه آرمانجا ما اساسی دیده دیار کرن ایوانا گرینگن مناک رهبر پو روزی رو تنه و نابجه یعنی ام برای سیاست برای دیالوگ برای هفتن پرسکری که چهار سر بکن رهبر پو روزی دست پی که داشت گفت که اگر که به وقت یک دلوب خون برجع او جنایت یعنی ولو بالناف کر مجاری که مرکان سر بسکنه مجارا خازا و معنا مناک بجم مجارا خازا و معنا مجاری که گله کی گرینگه یعنی دیالکتیک خازه دیالکتیک فکر پیشکتن فکر و گاراندن وان مجارن هری گرینگ سرکک مرکان بنخنه بشرت خازا و دولت نتاو işte kastik katil de reberti kastik katil jare ke em bina khadiye pey vekin nhe tegehi ki nhe manay ki nhe tegeştin ve hani em ser kurd bin em dün fem bikin yani her çıkar darbare gerdine de henler khandanen ke zaman ve yadın diyar kırın hebinci hayani ki gerdin insan hebe ber ve kombuyun komünal boyun komünalist boyune ev takuşun ve bduma امجی حیانی هبن هم در ناو وقت دا وی رنگی بمشت کرد و دوستین وان جبو پروتستا کرنا بنجاف کرنا سه چالاکوان کرد لبر وزارت کار در و یا فینلاندای چالاکی لدارخستن چاره مجداره لباشر روجنات فینلاندیای پولیسان با آوائی که هم وقت بسر مال و کومالین کردان ده گرتن پولیسین فینی اکتیویستین کرد نایم آجار رمضان کویون و متین چلیک بهنجتان بنچاف کرن. پشتی بنچاف کرنه لمانان و لنافندا جواکا کرد آل هلسینکی جی دگرین هاتن کرن. اویرش ددما سردانا وزیر کار در وی دولت ترک حکام فیدان ده پیکاد. کردستانی و دوستین وان جبو پروتستور کرنا ایرشان چالاکی لدارخستن. چالاکی لهلسینکی لپیشی وزارت کار در و یا فینلاندیا پیکاد. ده داخیانیا که به سه زمان هات داینده بالکشاندن سر تکلیان افبر فینلاندیا و ترکیه. هات دیار کرن که بنجاف کرنا سه کردان و لگرینا لسر ناوندا جواکا کرد به هاتنا وزیرین کار در و یه ترکیه پیکاد. ده داخیانی ده هاته گوتن که جبر وزیر کار در و ده داخیانی خوده پس نهاکان فیدان و امپاراتوریا عثمانی دابو. کردستانیان جو حکومت فینلاندیای خواستن که داوی لکریمینالیزه کرنا کردان بینن و داخوازه بردان چالاکوانین کرد هات کرن. به پیشنگی تفکر جنین آزاد تجایی آتولیین جنجیان آزادی هاتن لدارخستن. تفکر جنین آزاد تجایی لآگری به جنان را هاتن جمهف. اندما تجایی دیلان باش بوغا جوین داخف او گوت جبر پولیتیکاین به جزاهشتن جن هر روشتین قتل کرد. امی به پشتوانی جنان پاشروژا تاریا ذهنیتا سروریا میر ترک بکن. بشتارین جوین ایجی زختن ده جیانا روژانه ده روبرو دبینن پارو کرن و بالکشاندن سرگرینگیا پشتوانی. مجلس جنان آدپ پیجی لباجار نافچه موشکوپه بسرناوه ایدولوژیا رزگاری جنان جوینک لدارخست. دیگر افسروکا گشتی یا ده به پینارین گزگر لدجی شیدتا اشارت به گرینگیا هفگرتن و کومینین جنان کرد. به تبلیبونا پارلمنتارا دم پارتی آیتن کردو و اکتیویستین تجای لدرس میجی آتولیه هات لدارخستن. ده آتولیه ده ربازین تکوشینا لدجی پولیتیکاین شر و شیدت هاتن نکاش کرن. تفکر جنین آزاد تجایی لنافچه وان شاخه به جنان را جوین بگانی گلک جن تبلی جوینه بون. ده جوینه ده درباره پیواجوی ده نکاشاتن مشاندن. لرای جوینا جنان هبو. ده جوینه ده گرینگیا 25 مجدار پولیتیکاین شر و کومین هاتن نکاش کرن. لعدن ایجی جنین گرتی را قارتین پشتفانی هاتن شاندن. ده دوسیه روژین کابایی شده پیشکتن اکدن.
de denayên din bidin berhev. Rojên Kabayîş 27 îlona 2024 ji wargeha zanîngeha Wanê derket û careke din venegeriya. 18 roj şûn de cenazeyê wê li peravê Molla Kasım hat dîtin. Piştî cenaze hat dîtin di rapora ji Ataka Stenbolê re hat dayîn de tê gotin daneyên destirêjî nehatine dîtin. Lê salek şûn de heman saziyê got li ser bedena rojînê denaya du mêran hatiye dîtin. Lê pirsên têkildarî denayê yên hêjî nehatine bersivandin. Parêzer Zeynep Demîr têkildarê mijarê Waqifî di raporê de du nûmuneyên denayê yên cuda yên li ser laşê rojînê wek yên mêrekî hatin destnîşan kirin. Lê nehat diyarkirin ku ev nûmuneyên denayê ji kîjan beşê laşê rojînê ne. Me li ser vê yekê li dijî Atakê giliyê sûç kir. Paşê di dehê cotmehê de rapora ku van cîhan destnîşan dike hat wergirtin. Lêbelê raporê li ser bingeha daneyên zanistî tu biryarek nedaye. Ev yek ihmalkariyê ra dixeber çavan. Zeynep Demîr ûha dewam kir. Di sêzdehê cotmehê de bi bavê Rojîn Kabayîşê re serî li dozgeriyê dan û hevdîtinek pêkanîne. Serdozgeriyê da zanîn ku wê pêşveçûna dozê ji nêz ve bişopînin û hemû xebat dê bi tevahî biqede û diyar kir ku hewl tê dayîn ku telefon ji Spanyayê re wereşandin. Piştî ku name temam bibin telefon dê jî Spanyayê re wereşandin. Alavên teknolojîk ên heyiyên li Tirkiyeyê hîna têrê nakin ku telefonê vekin. Ji ber vê yekê wê ew ê ji welatên Ewropayê piştgiriyê daxwaz bikin. Li girtîgeha Erzincanê bin pêkirin bi dawî nabin. Lêgerîna tazî qedexeya xaftina bi Kurdî û tecrîd. Endamê Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê OHD parêzer Yusuf Çakas pirsgirêkên lêgirtîgeha Erzincanê dixewimin ji ajansan re nirxand û got tecrîd ne tenê ew e ku girtî li hicreyê tenê bên hiştin. Di heman demê de ji malbat parêzer û xaka xwe tên xwedkirin. Sürgûnên dibin navê sevqa ji ber ewlehiyê de tên kirin perçeyek van polîtîkayên tecrîtê ye. Berê malbatê didin cî ew xwasî dûr ev jî bi serê xwe cezayeke. Mafê çêkirina peywendiyê ya mîna hevdîtina bi malbat û telefonê bi rengekî keyfî tên astengkirin. Çakas balkişan ser şert û mercên tenduristiyê yên lêgirtîgehê û diyar kir ku mafê tedawiyê yê girtiyan tê bin pêkirin. Sevxên ji bo nexweşxaneyê bi rengê keyfî tên astengkirin. Hin girtiyên hatin sevxkirin ji ber nêzîkatiyên neteweperest ên bijîşkan tedawî nabin. Dîsa ji ber axaftina bi Kurdî derbarê girtiyan de girtek tên girtin û ev maf li malbatê jî tên xedexekirin. Her wiha girtî ji ber ku di hevdîtina vekirî de silav didin hevûdû hîşyarî digirin. Çakas dawiya axaftina xwe de got malbat beriya hevdîtinê rûbrûyê pêkanînên piçûkistinê yên mîna lêgerîna tazî dimînin. Her bênbêkirina maf a lêgirtîgehan di rastiyê de li dijî wîjdanê civakê ye. Ez bang li hemû raya giştî partiyên siyasî û saziyên demokratîk dikim ku li dijî binpêkirinên mafan ên li zindanan helwest raber bikin. Li Hamburgê girtina Aziz Kürek hat protesto kirin. Meclisa Gela Demokratîk a Hamburgê ji bo protestokirina girtina çalakvanê siyasî yê Kurd Aziz Kürek daxuyaniyek da. Meclisa jinan a rojîn dostên Kurdan û internasyonalîstên Elman jî piştgirî dan daxuyaniyê. Di daxuyaniyê de wêneyên Kürek hatin hilgirtin. Parlamentera Partiya Çepa Hamburgê Sabine Ritter axaftina kir û ha got Aziz Kürek kesekî aştîxwaz e ku bi rêz li jiyana demokratîk digre. Derkanûnîkirina wî li dijî nirxên bingehînên demokrasiyê ne. Li ser navê Meclisa Gela Demokratîk a Hamburgê Anya Flach jî ev tişgotin. Ev operasyon di demekê ku PKK biryar daye ji Tirkiye vekşe dest pê kir û hikûmeta Almanyayê piştgiriyê dide polîtîkayên şer. Ev girtina piştî hevdîtina Serok Wezîr Friedrich Merz a bi Erdogan re pêk hat. Ev êrişek li hemberî rêgezên demokratîk ên ku Ewropa diparêze ye. Divê demildest Aziz Kürek were berdan.
لسویدیای شرکی دشوار هیه. لنزی گره باجاروک تل مجدل گندوار سویدیای شردناور کومنگردای هزین حکومت و گوزا سوریه و شروان فارزوان نشتمانی سویدیای ده روده ده. شهر به ایریشن کومنگردای هزین حکومت و گوز دست بکر. هم وقتی و به پیکرنین برفره به درونان و چکینگران هاتن کرن. هزین پارازوان نشتمانی سویدیای را گادن که و برسوا جیده را ایریش دانه و ده انجام ده هن ایریشکار بریندار بونه. لباکور و رجلات سوریه باراند باره. لباکور و رجلات سوریه باجار و گندوارن کانتونا جزیر و فرات جدناف ده جساعتان تین بربانگا ایرو و باراند باره. آوا بارانه لکولان و قادان و دناوا زویان ده کمبویه. گل هریم جبر بارینا بارانه گله کی کف خوش بونه. گدار نیشان و چین مبداوی بون تن باش.